Kari janjiku si kuliah memang pongki. Inake ni pamaiku kau jiku karanu pangainku rikalenu dia kolan remata yang ri janjingku ri kanamku karya jatong pinang ama unati nata kemana lepa makoka bolima inake di pamaiku kau jiku karanuan lan rilan tanah pangaiku rikalenu aku landremata yang di janjingku di kanangku karya tingku jatong lepa makoka bolik manake ajapa ribiring kasih Niang di batu buntim burak nea hore sirurungan basara erang-erangna jululuna amma ke baju bodoh taurung kana amma ke songkok pamiri nian demi papui gandran taluna ni pasirurungan mi balanjana lani repes
sila direpesi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati keluarga pria. Mungkin ada baiknya karena ini sudah merupakan lanjutan dan pembicaraan. Jadi mungkin kita tidak terlalu banyak masukan dari keluarga kami. Jadi ada baiknya mungkin saya persilahkan Bapak menyampaikan apa-apa yang menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan atau kita ingatkan kembali. Karena saya sendiri merupakan kakak yang mungkin tertua dari keluarga kami. Jadi mungkin kita bisa sampaikan apa yang menjadi kesempatan awal untuk kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Pak. Selanjutnya ini dengan sesuai kesepakatan yang kemarin kita sepakati. Maju-maju sih, Artinya tidak perlu di Lihat sini. Kita bawaan yang kita sepakati kemarin belanja, kita mau tentukan hari hanya. Kira saya bawa juga, kita bawa juga bagaimana sepakatan tanggal berapa, bulan berapa. ada kesepakatan awal. Ada. 26. Ini tanggal 4 bulan 6. Dan kalender tak? Kayaknya kita terus Iya. kita terus dari awal. Dan kita galak tanggal 4 bulan 6. Jam berapa ya? pagi. Punya nenek lo tuh. Ini lagi 11:10. Iya. Jam 10. Lebih awal. Kena biasa ki ni kada tet 10 lagi lembak. Iya. Macam ni juga dagangan. Tambah di tonji. Iya, mani-mani dia tapi biasa macam ki. Iya. Kemudian apa ya tadi? Apa ni? Bulan 9 apa? Berupa cincin. Oh, cincin Cincin bulan sunrang. Ya mahal, cincin emas. Iya. Iya video ku para bi kata cerita. Iya ton jalan-jalan jo dari namami. Iya dari namami. Iya. Yang lain Kemudian panikaya, Panikanga. nirwai. Ya. Ya, langsung nirwai. Tidak pula kata kapuna puna anu kata puna ni cuaca menyebutnya nikah, tapi nanti nikah jadi ini harus kita nirwai. Iya. pakaian Pakaiannya dulu tapi ini yang dia foto. itu baju yang Puna baju pas sambil aku tak kata nirwaji. Bukan apa sih? Bagaimana kan? Apa ya? Alunting ah. Sendiri kita ada yang orang orang. Ya. Tapi apa? Tapi harus sama. Bajunya. juga pesta di Pesan Ada ni bang isa bang minggu, joring ada ni alo Sabtu, joring alo Minggu. Iya, begitu. Jadi ya mungkin itu Kalau satu hari kita mau di marolanya siapa? besoknya Tekor siapa? Mapatan orangnya? Iya. Jam 10 juga jam 11. tidak besoknya Iya, besoknya. Iya. 10 Langsung nilik kaki. Iya, Minggu. Dan 11. Sebelum Jumat. jam berapa pesta dari minggu Ya, siap juga ji Pak. Mulai jam 10 sampai selesai. lebih bagus lebih cepat Ya. jam 9 kita sudah ada di Ya. Unang ini pakaiannya bayinya ya. Iya. Pakaiannya bayinya. Ayun, atau simpulannya ya. Iya. Gamma ji. Sigam aja ya. Jadi tantinya Pak Haji Si boleh juga. artinya untuk penjelasan lebih lanjut akan dilakukan komunikasi. Ya. Iya, lewat telepon ya. Oh iya, jadi semua yang perlu kita bicarakan lebih lanjut akan dikomunikasikan lagi. Ya. Sama kita pasti. Kami atas nama keluarga calon
mempelai wanita menyampaikan pada terima kasih atas yang baik kita semua. Mudah-mudahan hari hanya kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Amin. Ya. Silakan Bu, mungkin bisa dilanjut.
anak lumpah aku rapi tonggi ikat tendi anak karaing tinrori ambala Madinah lapa cinaku sayang lompo cina taina pakuleku. Ya, dan buat kedua mempelai, selamat menempuh hidup yang baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Dan selamat datang buat para tamu undangan. Kuasin naiki andi kau toa takaran Nabi kacikana buntinga lalala suci ipakratkan libangi torong pikiran Wijamani Wijabella batu ase korong tinggi nama minasa sungguh lalu telasana seselenge nikmatna tasunge tasikali namamu hani wewasa lebar Untinya kolong tinggi baji ada kalah bira Lidita dan lirungan sadraganda Wijamani Bijabella batu nase korong tinggi nama minasa sungguh lalu telasana seseleje nikmatna tasunge tasikali namamu rani
Dia kurang tinggi ya, pasti ada kalabira ributan tokan birungan sadra dan rangan ributan tokan birungan sadra dan rangan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فابتدئ الإملاء باسم الذات العلية واستدراك إلى البركات على ما أجله وأولاه. وأصلي بحمد موارده سائقة عليا مبتدئا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في البرر الكريمة والجبال. استودع الله تعالى رضوانا يخص الفطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستجد هداية لسلوك السبل الوادية الجلية وحفظا من الغواية في كتة الخطأ والخطأ. وينشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا لازما من النسب الشريف قد انتهى المسامع بهلا. واستعينوا بأمر الله تعالى والقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم عليه. تم من أمره شهران على مشهور الأقوال المروية. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اقتزى بأخوان يديه من الطائفة النجسة في من يعانون سقما وشقوى. ولما تم من حمله على الرجي 9 أشهر قبل أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية. وخزق المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر
الشام القيصرية فرآها من بمثال ذلك تجاره ونظلا وانسجد بالمدينة الكسرانية التي رفع شوال سمكه وسوى وسقط 4 شركات الغربية وكسر ملك كسان لها وصابه وأرى وخملت من المقبول للملائكة الفارسية وكانت الشمس الحية وكانت ملك السوات وكانت بين المنزلة من الرياض الدنيا وجفت الكبرات ومجلسة جنة بنسيق المياه وقد وجد السماوات وقد كنت فلت وبنى ومن يا كلها يا كم صلى الله عليه وسلم في خلقنا وخلقنا وخلقنا ووقالت على يمتك يمين تصير وديا يا بني بالوافر بهدا وقدمت عليها kanan pas masalah ajang ada lagunya وبين الربا يتمنه وتكرمه أدين يومية فرج من الإنسان قبل Geser ke sana, cara dapat dua. ثم قال لمن سرجم فيه فأجابه بنعم فانكر إذا ظنه فيه وتوكل وقال لمن سرت لا تبارك فإن مما الله تعالى من نبوة وجتبا ثم علينا من كذا فراه هدية مكبرة واليدين في مليا وملكان على نفسه من سمك فنذم وانكر بين سمك kena kamera kena kamera mati dulu tahu itu nih tapi dekat-dekat bisa apa bisa bente mau dijos dan aku pengen kat sini kan foto gunting aja jadi kan nulis pakai tempat mereka saya mau bangkin kok juga bangkin pakai me con diri papekku selama jadi sintik iya ram ini tuh bangkin ini poin ngai ini poin
Tirutonya nenek belum masih ambek yang ambek nak koranti sinampe itu nenek nak koranti Sinampe ke bak basi ya. bas deh bapak sana maju di foto mati dulu maetan dia oh maet awas kan terlalu pantas sama kita Kenapa mati tuh? Tidak. kira nggak dimasak Lampu los pakai apa? itu ya masih iya tingkat tuh tadi kan di sini itu berisikan cerat kenong ini menjadi biduan Gadis bukan berawal. Ada belum tidak ada berdosa kan? masa kamu memang tidak ada antara ada dan tidak ada Bayangan abu-abu. Kalau kita ya ada misteri kan. Iya, salah foto. Ada di sana. Bukan yang melahirkan. Iya. Di palak tuh itu kecil-kecil cabai rawit. Jadi apa-apa itu sih tujuh ya baru cari langsung. Nah, yang Evi banyak bicara sih. Sambar makin tukang Terus tahu ya rokok itu kurang hero sih. Mana kan? Indonesia hero. Ini fotografer. Geres Ucan sama Antau saudara-saudaranya. Itu ya Cang. Mana istrimu? Anu cowok mantan Mas Edi maju. Iya. Jadi tengah. Iya. Putih. Oh iya, Epi. Ponti Sama Ros yang putih-putih mau. Ros maju kok. Sama-sama. Ya yang. Iya, sama aja. Antri ya. Oh. Roket bukan. Cang. Mana Ida? Tidak ada saudara. Mana anu? Mana saudaramu? Sama sana itu panggil ke. Panggil sama sana. Sudah, terlambat kok. Terlambat kok Sandra. Yuli, panggil dulu Ida Nucang sama saudara kok mau pancing. Yudi tahu siapa teman nih? Saya mau. Cem. Mana Yudi ini kodong? Yudi na tarin tenan. Terus tidak lama dekat sama Sandra. Mundur terus, Sandra yang maju. Senggol dikit benci. Jangan ada istrinya orang. Apa tidak ada jadi sini. Tidak ada sih. Kamu tanya pelakor. Pinggir-pinggiran aja. Mungkin dia nggak itu Pak. Iya bisa jadi pelakor. Coba nanti pinggir nanti kata kalah misalkan pertama mereka. Sekalian. Semoga Bunda Ros cepat juga menyusul. Ingat ada Ida itu. Tante Ida. Tante Ibu. Aji kan itu. Panggil dulu nak. Oh, dia kenapa nak maju? Sudah Mi. Untuk kemana? Untuk kemana terlambat. Rini.
Mari mau ke bang pipai mama di depan. Mana itu siapa yang menghalangi itu sama? Tidak apa-apa. Sentil. Masuk ibu. Yang ini di tangan. Dia ditahu. Gambar. Selesai diulang. Ya, Pak. Tingginya ada diri. Ada itu kan. Ya. Biar jelek. Bentar tergoda yo. Ida na ucang. Ida na ucang. Dipandi, ripal. Ida na ucang. Kita semua. Dia anu dari belakang gitu loh. Ida. Supaya bagus kian. Iya. Ida. Dua saya ucuk ini kita foto. Supaya Suruh masuk. Ida na ucang. Sama Pandi sama Ripal. Kabel ganti kabel. Kuslet kabel. Ya, Sandra. Epi suruh makan sudah ya. Ipal, sama Ipa. Biar Tunggu Bapak. Ipal yang ipal. Ipal dengan Ipa. Udah. Ini turinnya Pandi. Oh, ini dari nanti ya. Udah. Jam aja. Oke. Bagus banget, bajunya sama. Gambar grup kok. Satu langsung. Satu langsung. Bisa dibedakan mana kembar itu ya. Kembaran yang satu kok kurus. Bisa pergi pindah ke belah-belah. Kita pakai baju biru. Kok kuning gol. Kayak manis ini aja. اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يسجد له ويرفع ثوبه ويعلو وساته ويسير في حكمته هذه بسيرة سريعة ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مداه ويسيء جناحه ولا يقف فهو أسوأ ويقبل المعصرة ولا يقابل أتمنى ويمشي الملائكة العليا ويرفع ويأتي على بدن حجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح العذاب فانطلق وقال صلى الله عليه وسلم يمكن لك ويبدأ من لكه بالسلام ويقيم الصلاة ويذكر وينطلق على الشراب ويطعم الله تعالى ويرضى
وهؤلاء وقف بلا جواد مقال عن الجواد في العلبة البيانية وبلغ دعوة لله في بلاد الإله Sudah baik Ki. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Kita doakan semoga Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah ya man ajaru fi yadayhi kufra bil kafa ya man tanazzaha fi zati wa sifati al-hadiyah in yakun lahu واشبه يا من تفرد بالبقاء والكلام الأزلية يا من لم يرجى غيره علينا ولا ناصر استعد لنا إلى كنوتك اليومية وأرشد بفضله ما استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدس التي يزال من ظلمات شك الدجى ونتوسل إليك بياء بصورته وأولهم بمعنى وبأنك وكلنا البرية وسكينة السلامة والنجاة بأصحاب الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قلوبا زاية دنيا وتمنعنا كل ذنب جميلا الزرزورا وتعم جمعنا هذا من هزائن أمرك السنية برحمتي ومغفرتي وتديم عما له فيك رجاء وقد سألناك رجينا مواهبك لدنيا فحقق لنا منك رجاؤنا فحقق لنا منك رجاؤنا اللهم عامل الرعاة واصبر رعاة والرعية وأزل الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه بلدة والساء بلاد الإسلام آمنة مطمئنة رضية له فوز بقربك والرجاء والأمنية واجعلنا المقربين مقيله وسقنا واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيه ولكاتبها وقارئها ومن نصر إليها سره وأصغى اللهم صل وسلم على ولقبل التجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ولا ما شرفت الأذان بوصف بقرة جوهرية وطحنت صدور المحافل المنيفة بكون هنا ربنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. دعوا فيها سبحانك الله وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.